Bismillahirrahmanirrahim. Aitresho kieren wejo kukerasinu ki Allah subhanahu wa ta'ala. Lipita ipuch karingisho ki Allah jisakin mameje nabi wa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inachana kotoma aishana kinatan wa nabi wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mameja situnga luisi baete arailwe lungete. Ishana kitnesi oni adumun inyamatalwa kware araibonat akwenyunu kware ainyami nyamatalwa kware ngulu nyatoni be edako araibonati sahur. So arijas jokide niyalo aisiba moi kopani jayono la pala ramadhani isibayoni araibonati neda uno la pala ramadhani arisibayone disa isibane sunna kere edoliti ijo akwenyuni kware ainyama inyamatangulwa kware le nyartoni be edako arabonati sahur. Ijay haditha dopete ne buntane je sahaba le nyarre Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam be balaya kyake Allah ay puch karangisho ke Allah je sakinos makate marebe tasaharu inyamata ngulwa kware arabet yesiba moi okwenyu inyamata ngulwa kware lunyaton be edako arabonati suhuri fa inna fi suhuri barakatan balena bi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam be fa inna fi suhuri be enerna bait tomo onyamata ngun lunyaton nyamato lu edako ngun arabonati sahuri barakatan ejasi keda baraka arrengisho keda blessings subhanallah. Ijeni bojo oni lwe puaka otoma kopa kolongana imoyoni arrengisho imoyoni blessings ejasi blessings tomo nyamata ngunu vinyami oni kware ngulu nyate dako ngulu ejasi blessings toma nisida ichora kindone nabi wako Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be ne ebeitor jesiba arabet jesiba moi edoliti jo akwenyunu kware waktu sahari ageuno sani kanyeuni dako egeuni sani kanyeuni ikanyangon pakisan tomonen akidungoto neni kiere peria kwenyune enyaminyona edako. So nesobu nesi chora koni beta saharu okwenyu to kware osani kanyeuni osani kanyangono osani tomono neni kwene okwenyu tu inyamata ngulunyo lu esuhur arabonte dako fa inna fi suhur be enerna bait tomo nyamata ngun barakatan ejasi kidaringisho subhanallah. Arimo ijaringisho koto makopa kolongana siri imuroki jo arabonde siri ingasi jo ajo kware kiere obeti je siba moi okwenyu isetinga alam arabondo limoki distungana ni kiere aino makin je simo okwenyu inyama tangunu nara itumo nyama tangunu ejasi kidanyona arrengisho kide blessings lipua kanoi ejayo ba hadith ache ne bunta aneje sahaba le nyartai Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa arda bala kwa nata bala nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa inna Allah wa malaikata yusalluna ala al-mutasahhirin subhanallah enerna bait itungalwe kwenyunete ay nyama edako arabonati sahur la subani kida ikie malaikana ijesana kinete aile peshano egelegela mameja situnga ngunu lu ekwenyunete ay nyama edako lo asubane lo pete ijesana kini akeshanutu keda ake aitimonutu mameja situnga ngunu lu ekwenyunete kono bai ay nyama edako edi malaikana nare sango lo akware ejasi malaikan irimiremete ejasi malaikana lui
riri mere nare jasi tunga lui emayete la suban noy e joto eti tunga so esangon e joko no jasi malaika lui rimire mete sangon so yusalluna ala almutasahirin e malaika nangun ilipana kinete jo ilipana kinebe lo kasban itimi ngunwa kwenye tu ay nyame dako e onaki ishono kichade kanareta e malaika nangun ilipana kinete so akwenyu na ay nyame dako erai e sunna areboneta Aisha na kineta no nabi wo ko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam so ni kwenyu na je nyame dako walan idumuni jo eropit kanu jo atupite e sunna areboneta Aisha na kineta no nabi wo ko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam so ibore ni are kinete ni kwenyu na je nyame dako idumuni jo agogon na mo jo apedorimo aisiba ampere be siba bonwa mujo nyamite e kono dumute agogong na jo moya pere ai siba moyi na rai moida ni wala rakopo e just yo keda so mission wegelegela bari pre alosta misira som chetu nge just keda so msine no alosta offices chetu nge just keda nyona kwene so udum ja agogong ni ngara kina jo anyona inyama tangulu nyamti jo kware da ko ngon nyona alosta soma koni som arabonde jas ibadat lwebet ya somparan kwa penata ilipi swala ilwe gelegela aishame Qur'ani ay malo ka subane dhikri kedade iswala ichenguno ekoto ilipijo salatu dhuhri salatu asri ngunke ojas yo keda gogonglo ay jana kini keda ay malo ka suban so ne sida beto na dum nyona ay nyami nyamatangulu wonyo winyaron be edako ajokis bonajo akwenyo ay nyame dako idumuni jobe erai mukhalafatu ahlul kitab erai a distinction arabonat atiake tait naoni o kaisiba keda iche tungangun naro tomono o Qur'ane baloka subhanahu kwanata kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum be obula subhan ichora kioni aisiba kapa kolongo ichora kitornesi itungalu kolo nations before us ichora kinti kesi la subhan kesi danyona ai si bara bonata ai long konye kesi akecha ilong mame raikana ta no mam kesi nyamete dako so the different arabona distinction araba different between nikeda ahlul kitab arabonati Yahudin arabonati Kristayono mulwe nyaros beraske si Kristayono different ni keda kesi akecha isibakolo mamu kesi erasi ulwe nyamete nyona edako so nesobo enabi wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam ichora kintoni nyona ay nyame dako na rayoni o kaisiba ni siba oni moy jason keda so mission wegele gela paran bet yo koto ojas yo keda nyona ojas keda agogong na jalosta asom misiri na jaloste ay kwa kin bible na jana kin lokasban paran ni kere kwene nisda edorona kwa kin bai akwenyuno ay inyama tangunu lwa kware arebonati edako so edako ere inyamata lu ejasi keda arrangation noi ekotoni akwenyuno ay inyama tanguna reresha na kineta ne nabi wa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.